Umushoferi w'ikamyo w'umunyarwanda witwa Niyo Eric mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yafungiwe i Mombasa muri Kenya ahitwa Changamwa azira amapine y'imodoka aregwa ko ashaje, mu gihe we avuga ko ayo mapine adashaje. Nyuma yo gufungwa, uwo mushoferi yasabwe gutanga amashiringi ya Kenya ibihumbi 10 arenga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda. Incamake y'amakuru, reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Inkuru yongeye kumvikana ko umusore witwa Eric wafungiye muri Kenya ahitwa Mombasa. Ni mu gihe uyu mushoferi Eric yari umushoferi w'amakamyo muri rusange. Ni mu gihe bamufashe bamushinja ko amapine yiwe ashaje, birangira bamufunze. Ni mu gihe yashatse gutanga amafaranga ibihumbi 10 by'amashiringi arenga amafaranga ibihumbi 100 by'amanyarwanda. Ni mu gihe bayanze bagashaka kumukandamiza. Rero yavuze yuko ibingibi cyangwa n'imbogamizi bakunda guhura nazo mu bano bashoferi batwara izi modoka muri rusange. Ni mu gihe ngiye kurambura inongoro mu buryo burambuye kugira ngo mwiyumvire uyu musore niyo yitwa Eric yahuriye n'ikibazo gikomeye mu gihugu cya Kenya muri rusange. Ndashaka kubabwira uburyo ki yafunzwe, ese byagenze bitwe, se yafunzwe nande, ese amapine azira na yari mu modoka cyangwa nayo yibye muri rusange. Ndashaka kubasobanurira bino bintu kugira ngo mubimenye mu magambo arambuye. Uyu musore yari umushoferi utwara amakamyo muri rusange, umushoferi w'ikamyo w'umunyarwanda witwa Niyo yitwa Eric. Mu gitondo cyo kuri iki cyumweru yafungiwe Mombasa kuri Kenya. No kuvuga ngo yafungiye Mombasa mu gihugu cya Kenya ahitwa Changamwa azira amapine y'imodoka aregwa. No kuvuga ngo araregwa amapine ko ashaje, mu gihe we avuga ko aya mapine adashaje. Muri Kenya arimo, no kuvuga ngo n'ubundi bwo ni polisi ya Kenya yamufashe muri rusange imurega ko amapine ashaje, ariko we aravuga yuko ari mashyashya. Nyuma yo gufungwa, uyu mushoferi yasabye gutanga amashiringi ya Kenya ibihumbi 10 arenga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda adatangirwa n'iyishyu. Kubwe avuga ko ari akarengane abashoferi bo mu Rwanda bakunda guhurira nako mu mahanga. Aya ni amashusho yatangajwe n'ishyirahamwe ry'abashoferi bo mu Rwanda batwara amakamyo manini. Ndashaka kubasobanurira kino kintu kugira ngo mukimenye muri rusange. Hari n'undi uheruka gufatirwa muri Amerika birangira ahise atabwa muri yombi muri rusange. Ni mu gihe uno mushoferi yarahageze mu mujyi wa Mombasa ahitwa Mombasa, karitsiye yitwa Shangazi. No kuvuga ngo aha hantu bamufashe baramuhagarika, arahagarara, bamurega ko amapine ye ashaje muri rusange. No kuvuga ngo bahise bamuta muri yombi, bahise bamufunga bamuziza ko amapine y'imodoka ye ashaje. Ni mu gihe yashatse gutanga ibihumbi 10 by'amashiringi birenga ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, ariko biranga biba iby'ubusa. Ni mu gihe umushoferi yavuze ngo aka ni akarengane bakunze guhurira nako mu bihugu by'amahanga muri rusange. Iyi rero ni incamake y'amakuru, ngiye kuyirambura mu buryo burambuye mbereke amashusho n'amavideo buryo uno musore bamwambitse amapingu bamujyanye kumufunga. Ariko no kuvuga ngo nago biri butinde, n'ubundi baraza kumufungura, aratanga ibihano cyangwa aratanga ibihano ashyiremo n'andi mapine bashaka. No kuvuga ngo arashyiramo amapine mashyashya kugira ngo arekurwe akomeze akazi kiwe nko mu buzima busanzwe, ariko we abyita akarengane. Kora subscribe rero kugira ngo turambure ino nkuru mu buryo burambuye. Ushaka gutanga igitekerezo cyangwa ushaka kutwunganira cyangwa nawe ushaka kutubera umwambasaderi mu gace uherereyemo, watwandikira kuri za nimero zacu za WhatsApp dusanzwe tubahereza muri rusange.
ikintu nk'abanyarwanda nshaka kubanza kubasaba kugira ngo ndambure ino nkuru, ariko turayirambura mu kanya saa yine. Akantu nshaka kubanza kubasaba ni aka ngaka, karavuga ngo nimba ukoze subscribe ni inkingi ya mwamba. Gukora subscribe ni amafaranga bigusaba. Gukora subscribe ndakeka ko nta kintu biraza kugutwara muri rusange. Komeza cyangwa kurikirana kino kiganiro. TV Rwanda niyo channel yonyine wasangaho amakuru, kandi amakuru atandukanye n'andi makuru, amakuru y'ibyabereye mu Rwanda, amakuru y'ibyabereye mu mahanga, ndetse n'amakuru y'ubuzima bwite, ibijyanye n'abantu tugenda tuganira muri rusange.